kene the cabinet and kasum sino ibane jo kani soma itosi anyu be aitemitemisho ni puaka ni kamuda polona katukota todoli kinetes donc agela le comité le kamundo si aidu kere iteso be ala manoi ani soma itosi ase polon akelele noi alwe reporti la dama anyene lo mutika makusi kamuti alite mtemission kageo na kiduku ere kiteso ajenyo ngone puak temtemte kirigi anakono se reporti kamu tukere ni soma unu sageon ajeun ere council lobe karu gaje ton lolo gaje no ko tanga morge da sebe puaka no somai kwenye kakere yalam gislo ka suban anwa na knoni jarata kaina ko na bogong asam sunu before na takanete abuno badi ki kali ya mululu abudu ko twakia sime na taket ka chuti bona la le pol ko do ko ne ka patuko mitwani ya roni lominato ke kirigi papa avanzo mume icheda dike saya tak kenal kingaren aku ada orang ake ganda yo kaputa turto si o ministro la ko lo ka agenda ake to go ngore kam di kingi dom sere to na kankare ake to go ngora no na PI you got to do get a peso how many 12 billion 200 dita ko nyakani na kana ke president ni no kona ikilioko ikari samor yaro nda yesito do pe bi yaron da ne peni ete masiku be balonu angori kari experience angori kari agora banyak ke alam ini gogo maka tupito the president excellent Alupo kamu kere ane somangesi kamu datuko dalam diskonye MP so ko kere ko teso MP kere kan ko Uganda ingare ni kita speaker anyu ne be bito ko ngore kisi aina kono ne ikapun kageo na kiduku kere kiteso taki ataken ko yede alawa sesunle ma dumne lete ingare no lukati dum sulu kere aki chewnu kuju kan kakre aki topolore asom so gon ni nono akote bobo atemarebe diagnosis so ki meeting sale kwa wala ke tibita doketa wala ke tibita ili amnuni ke di ingare no ka ngile be namnami akoloni kamto sa pol teso wanya ko ta ke tijeno se council be
e polala ngiru ni ja skani konye apa toko gon raga subane to mo rapu kana dum do ni kapun e lo sa swam age on ga tipet aga du gere ki teso e jani mo shade no ajasi konye eramge to ipirin le yata sakani jendo si ko don bela ke ram gine district dan gana ko na la rona inde do sa so na adu ko benere ko nyege jango nda ja si ani mo si gusa do mutebe e cabinet de la le ngale ni to na choma prime minister mare budolo do ke documents kere files li kamonte tout bedena ata me kirigi yana ki ne sebo kwa nyabu documents la tuko don lolo onye ala mano e bo do ko taw ki nagiche bu obomosi o district si to le so fo na ni temtem ani ni be kina no ne eta to le je donc ake alam gin na job engineer yatu engineer Gideon ani ne be yala mo si to ne appear na cabinet affairs finance ani ne be ala ngiruna jas ka tukot ne tupa gine be koto so ne ka ba teke api mare no eto polo sinu yo nya agisi chata ikali hapo so matunga egugongo jamene na rokalia oja apol oja biti sisi idwe aja songa ngalew ya ngauna pol atake akoto wale yata kini na dalimni ikirigi era banlaga le kansulu oni ka bingale no otike deuna isupokna imunokna ichore de tongako okisilaga le joka kenyeke se akipupa bekoi be enyerusa poro na tukot iji yo kenga na ko ngere a poro na tukot nyogo jare ya puda no ebe ada unsa boko sa apa kos kanunyo so mono ko sinyakis saje nyonga kansolo de lolo jasi temperatures ke tumi che kuju ibara gano gudu balo mundu ba populay ba lolo ele se mormora ay jol to yes it is part of government e do la page e do lo ngende onye lolo bere ele mode bere una krake dikake na to ka mambere lo mundo si ana je on kan ba mona ko to agele posi li chari temperatures no si pokinos na ko pressure nye di chona ra dum na ambulance ane kere ba erika kinje ona ko to ko ne morga so le tuti ibora uni bon na so dit on est après council on est après cabinet et topolo sbera amena tuko amena take ameni no show pas du topola tuko eta que se
Somanara ne pepe. Ajenyo le jasi bibis. Dio class de jasi do eli soma de misbehave. Dunia bala ni. Mama chala ko class, kwenye ngizilu nga doka to mesa, doka ta deske. Onya botomo atema lebe. Osi de ngululu. Lumu de jawten le mamgedeli. Oni kapke inono. Kudu soni tunga soma nara ne pepe amina nara kiji na mi pa ya radio de nini kirero yo da sumsino evalche kubungu yo dai otobo kanone akisoma nara ne pepe ajeni wonga ja siche ke bisama ko sudoba imor de nini libite yo de ijila kama je Ayo da, ada jadi colong udah gambar marang masih dibikin. Jadi semata lagi ikut di bore, ini ada masih prognosis tenan. Asoma aku nana kata mama ni asoma neji akhirnya tu ama ide pegete asoma nak attaquer era asoma nak mina nak dijana kini attaquer rogo ni siji kuju iboro kere so kodoni ke polo sungun kodonga ke alam kini kinachana ko le jasi kinga ko Uganda gino tupuse bitingilo yalam ke tonga ministana le jasi ina ambassadors yala maga ngadi keita pender lo katukot tona mina pete koto sadi temunikine de sapwa manaka polna geu college just a few days college da bonge ya mno sada speaker to speaker ebaleli muni kapa mor ka sa na gnos na gna atukot ikabu ngadu gere intes Bonyene ya geone financially alo ita tetu bonito sa ite tema bumu abunera ageon apukora geon na juga na tudu ginyana ere teso buso ngara no ko teso kara apona so de do na para ni busa di pijel no se kansolo Osera abi buah wonga buapus tetere to go rona para ni ngake alange lokasba also na angeta ke kopana jasi woni kilo woni kapkata ke Pupto milabo ile kwa ya tike kama ko le ayama le kutu salona ro politics le sale pto ngebe te do la paka ngini te jano do te jan gisi atukot te tere kuna la tak no singa paka ne kebe asol bobode ko to na tiapon Mamur gine ta droga politique san pe inono. Nini ayaw tanang ko po ana dumne no isimna ni puak. Kam ke pi samul gale ija so pa no chulo. Le papa marmo. Ni ta ba munara ko. Ko de jam ko mo ke to ngapon ko chak to gere ko to sisa de to inono. Gere gasi politique. Ini kita republiki kakis. So, nalu so sida paga ni lebe. Kira yo li jasi da luma akero ni kota lo maruputi. Konyari kapake gedol. Dari iti koke ti akero mo tau. Kira go lusu moti.
ndo lo nya pa ni bulu ngo nyo then ko do ngata mare be yala manoi an kilolo nyo tubune kan bo yikini atupaka paka ne ja kalenda bara gane kalenda lo be council ja ki ya mununu du ci ne tu borte la bio mo sai yuli soto to ja paso ne council amundo ngebe ola blo ka ne kawa di bo be council ati boyiki ani koto shono o se council la ke dana cabinet kasumsinu ike zane soma ete kere kanyo joko karanga yang au na polo atukot apolo oni teso kado keta kere kane jempin teso ni kachut keto polo sinari sisa oni kap ngare no kare polo bitu sa pikiri eja sekali aiche tololo erigibe eja sore odono bubere ekale ngolu go jenu nyoba tulus eja se de nisime man ko kelo se kusome kadolo bisiko ni kali ade ngulu le mama di puch ore yakes tetere oni kam ka teke ilo se tene de pe polo de ne de pe donc ana ngapini jalan ke de bobo lo keraba jalan ke ni todone polo mi de council ikiri di anyu ne de ya tagina to ni aswama somno e onete Apollo ateker Apollo teso ati atagina ni de council o tideuno bu makna anona ni de burulu kere di sama cabinet aussi monsieur le challenge na kini après de mission quand on a da uno bon avec les blocs à suban na dia na unoni nyaka ni ko polosho kale joka then ati nomunum anniversaire ke mormo no ke kargalo jendo si bina jawu Oktoba na to nikiri ga ke atake konye mundo lolo ni adu muni pejo lipwa kapa ko ji toro ni toro mo lo ke kaba kana kere ka Afrika po pa jani lipwa ayautu amuno diga sakero de timtimo de kita jare kini ako nomunum ka ani puji mole karlo de pepe ajenyo buna de kiriya ka tawo no ndate ajikole je tamuno ndinabe cabinet ole munte be puji jobe karkalo otuyo adoka sitala de na mjana na balgo Kenya oye abudache mabuki muro kitu tusho wikamu kipejo kwa holo epondos kwa Kenya abuwa mere ninyo bujo jibari ado mre visa ya some tina rekontena so munadache ebunekiri akite jargina wasika kukules
Nyako tanga ke alam ke nasi. Itolo toto kanu menomena naga council kalau lule jok kan kau nggak peduli so kan gaya naga tongo potong na temare ni kapasika angango atukotona kadokan elamanoi emuria poliai ame kariengol era ngedolit ekare noi gonga ngitio elaman bobo yalama ikoto Aisha lamkin papa anwangare awiyane to kona e council e papa tsera kanna e pola gugun katma dawana pupulu ebe ichega woni nat epe do susabnere o ya sita umodi ete mete soto be jang eta umodi amno mjeja koluke